Ngiyathemba nizwile. Ngikhulume lokhu ngelibi ilimi labelungu ukuze umuntu othi angimzwanga kahle, isiZulu angisizwa, isiTswana angisizwa kahle, isiThakani, isiVenda angisizwa kahle, hleze nizokwazi ukufakazelana nonke. Lalela-ke, la ngaphezulu la, uNkulunkulu unguNkulunkulu ophelele emuntwini. Akudinge ukuthi uNkulunkulu osemntwini aphinde futhi umuntu angazi ukuthi yena unoNkulunkulu ophelele ngaphakathi kwakhe. Ngiyalindaba lena. Umuntu nomuntu unengephambili lakhe. Uma ngikhuluma unengephambili lakhe, uyabona umuntu ubuso bakhe, isifuba sakhe ngaphambili. Naye futhi uyakwazi ukuzibona. But nayi into ekhona. Ingemva lakhe lo muntu akakwazi ukuzibona. Angazibona ingemva lakhe ezinyaweni kuze kuyofinyelela eqolo. Angazibona. Angakwazi ukuphendula ubuso bakhe akwazi ukuzibona. Kodwa akakwazi ukuzibona lo muntu. Kusukela eqolo ukukhuphuka kuze kuyofika ngemva kwesiphondo sekhanda lakhe. I'm sure uyangizwa lapho. Kusho ukuthi i-backbone yakhe la kusukela khona lento bayibiza ukuthiwa it's umgogodlo. La kuhamba khona i-spinal cord. Kusukela ku-spinal cord la sisukela khona phansi eqolo lakhe kuze kufika entameni liqhumane nani nekhanda lakhe la kuhlezi khona ubuqopho bomuntu. Angeke kwazi umuntu ethanda noma engathandi ukuthi azibone yena uqobo lwakhe, whether noma indoda noma whether umuntu wesifazane. Angeke kwazi. Angahlala iminyaka emingakanani emhlabeni, uyohlala angazi ukuthi ingemva lakhe kusukela eqolo la kuhamba khona i-spinal cord kuze kufinyelela ekhanda lakhe ngasesiphondo ngemuva. Angeke kwazi umuntu ukuzibona ukuthi no ngijani. Nawe nje ungazama namanje nje ngikhuluma nawe ukuthi uzama ukuthi uzibone. Ungakhohliswa ukuthi kunomuntu ozokuthatha isithombe bese athi uyabona i-backbone yakho ingemva lakho linjani. Cha, leso isithombe osibona othathelwe sona wasuyabonisa. Kodwa wena ngamehlo akho oqobo ukuthi uzibone, cha awungeziboni. Ngeke kwenzakala ukuthi uzibone. Leso isithombe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Leso isithombe akusi uqobo lwakho. Uthathe ikhamera kwashuta ingemva lakho. Awungeziboni wena uqobo lwakho ngawakho amehlo ngaphandle ukuthi usebenzise ukuthi mawuthathwe isithombe ngemuva. Funa ungizwe kahle. Kodwa ungakwazi ukuzibona kusukela esifubeni, ububhekisa amehlo akho kusukela la esifubeni. Right? Kodwa awungeke ukwazi ukuthi wena futhi ubone intamo yakho. Amehlo akho agobeke insasho ukuthi ubone intamo yakho. Ungeke ukwazi ukuzibona. Le engaphambili nangemuva. Nasemasayidini angeke ukwazi ukuzibona. Kushuthi ukuphelela kwakho uzophelela nje kuphela ukuthi kusukela entameni yakho la kuphelela khona ikhanda lakho ukukhuphuka kuya phezulu kuze kufike ekhakhayini
ukwehla ngemva kwakho manje la kwehlela khona ini ukhakhayi lwakho kwehlele khona ini isiphundo sakho kwehlele kuze kujoyina ini ispinal cord umgogodla kwehle kuze kufika ezinqeni indawo efihlekile kuwe impilo yakho yonke uzohamba emhlabeni chaza ukuthini uNkulunkulu uzifihle ngemva kwakho naphambi kobuso bakho ngoba nawe ngokwakho ubuso bakho ngekwazi ukububona ngaphandle kokuthi ubonwe ngomunye umuntu omunye wena ungumuntu ugeke ngaphandle kokuthi wena uthatha isithombe uthi uzothatha isithombe bese uthi leso isithombe leso akusuwena kodwa wena ngamehlo akho ungeke kwazi ukubona ubuso bakho kusukela entameni yakho la kuphela khona ikhanda lakho kwekhuphuka kuze kufike ekhakhayini kuze kwehlele ngemva kwesiphundo sakho kujoyine isiphundo sakho kujoyine ini umgogodla lo kubizwa kuthiwa spinal cord kwehle kuze kufika ezinqeni zakho awungeke kwazi ukuthi uze uzibone lalela ke uNkulunkulu uyakwazi ukuthi azifihle kumuntu nomuntu wonke okhona emhlabeni ungakhohlwa ngikhuluma ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wena uyakwazi ukubona zonke izinto eziphambi kobuso bakho kodwa ukuthi ubone ukuthi wena unjani ngemuva kufanele ubheke omunye umuntu ngemuva ukuthi unjani uma ubheka lo muntu ngemuva ukuthi unjani umfanekiso ukuthi uzitshele ukuthi njengoba umbheka ukuthi unjani lo muntu ungumfanekiso ukuthi nawe unjalo so uma ubheka omunye umuntu omunye ungumfanekiso wakho so kanjalo naye uma bheka wena ngemva kwakho nawe noma umbheka noma phambili nangemuva ungumfanekiso wakho ngalezathu leso bantu bakithi uNkosi Jesu Kristu uthi othanda mina ngimi indlela mina yimi iqiniso akekho oyoya kubaba ngaphandle kwami ofuna ukuya kubaba makalandele mina ulandela umuntu obheke ngemuva ingemuva lakhe ngokuba uma umbhekile ngemuva kwakhe yilana sobona khona ke manje ini uNkulunkulu nendodana nomoya oyingcwele ongumduduzi so konke kuphelele la njoba silana manje ngicela ukuthi ungathi uyobona izulu sofile ulibone manje izulu ulibone manje umhlaba ungathi uNkulunkulu kwenza ukuthi just ubone umhlaba kuphela cha manje uyakwazi ukubona izulu nomhlaba sengichazile ukuthi izulu likuphi if izulu limfihlakalo yomhlaba wakho wena okwazi ukubona ukuthi nako ukubonayo kodwa ingemva lakho la nje sengichazile awungeke ukwazi ukuthi ukubone and ungakhohliswa ukuthi ubuthathe lesithombe bese kuthiwa no suke ngiyazibona cha lesi sithombe leso wena ngawakha amehlo awungeziboni ngelinye lamalanga ngizonichazela ukuthi naloko okuzwayo akusukuthi uzwa izinto wena ngokwakho kodwa lezi zinto ozizwayo ezidlebeni zakho nalo mphefumulo ongena emakhaleni wakho ophefumulayo ngawo ngizochaza ngelinye lamalanga ithi namhlanje ngime lapho nje indaba yokuthi ngichaze ukuthi unguNkulunkulu ongaphakathi kwabantu ohlezi endaweni efihlakileyo kuwo wonke umuntu so therefore wonke umuntu usemhlabeni nasezulwini ephila manje sinaye uSomandla umdala wezulu nomhlaba ikakade vele sikade sime naye ubani uSomandla maphazamise lezi nkolo lezichamuka namhlanje zabelungu ezithi uNkulunkulu akekho nezulu alikho nomhlaba akekho uma esho kanjalo ukuthi lo mbuzo ukuthi wena ume phezulu kwani manje ngoba ube phezulu komhlaba izulu khona uNkulunkulu khona
ngamazwe nje kalawo ngithi mangishiye lapho namhlanje ngicela ukuthi ingakuphazamisi uphawu lwe-MK la mangikhuluma nge-ward councillor nange-PR councillor. Funda lokhu ukuthi ikhansela, umsebenzi wekhansela fanele enzeni ewodini, eward 45. Funda lokho ukuthi na umsebenzi wekhansela okumele ukuthi ukhansela akwenze eward 45 njengoba mina ngumhlali wase-ward 45 from ku-1 until ku-10. Wazi ukuthi-ke uma kukhulunywa nge-legislature kukhulunywa ngani, uma kuthiwa unomuntu uyikhansela kukhulunywa ngani. Funde lokho kulotshiwe lapho from 1 up to 10 umsebenzi kakhansela. Bese uyazibuza ukuthi njengoba from 1 up to 10 ingabe ngakwenza yini na from 1 up to 10. Out of that 10 ngingaba ngayenza i-top 8 or top 9 or top 10. Ngakwazi ukuzenza zonke lezi zinto lezi or ngenza only one kuphela. Umsebenzi kakhansela loyo. Bese uyalapha naku-PR councillor. Ufunde nalapho ukuthi ubone ukuthi uma kuthiwa it's a public representative councillor, public representative councillor kuchaza ukuthini PR councillor. Yini umsebenzi we-PR councillor? Kumsebenzi we-ward ukunceda ini ukhansela wendawo. Asimboni PR councillor lana khona amazi kugxekwa njalo ngasonke isikhathi kugxekwa ukhansela, councillor. Lo okumele ukuthi asebenzisane nokhansela akabonakala of course vele akabonakali ngoba yena akabethelwa esiphambanweni. Umuntu obethelwe esiphambanweni ukhansela ngoba lapha ama-post njengoba azophuma manje for lo khetho lesiya kulo kuzophuma ama-post izithombe zabantu esibona ukuthi nabo babethelwe esiphambanweni. Bese i-PR councillor asingeke sitshelwe ngayo ukuthi ubani PR councillor wase-ward 45. And siyadinga ukuthi simazi ngoba i-PR councillor iyona egqugquzela ukhansela ukuthi awenzanga lokhu, amkhumbuze, biza ama-meeting kuma-DVD, yonke ama-DVD, wonke indawo. I-ward 45 yonke ibe well informed, yazi ukuthi kwenzakalani. Khona manje naku sihlezi besingazi ukuthi for 4 weeks inyanga yonke why i-pick it up ingezi izothatha ama-dustbin ethu. Nala ikhona indaba zama babiza ukuthini abantu basebenzisana nani nokhansela, basebenzisana nekhansela ye-COJ esebenzisana nani nomasipala, ama-stakeholders. Phela ilento bo-pick it up bo-Johannesburg Water, bo-Eskom or ubiza City Power, bo-City Park laba gunda utshani and all that. Nezinye ke ama-stakeholders lawo asebenza assign i-agreement in full nomasipala ukuthi lezi zinto kumele ukuthi zenzakale. Umasipala uzokwazi ukuthi achumane nani nama-developers ukuthi okay ama-stakeholders asho kuma-stakeholders ukuthi hambani nezinto so, hambani nezinto so. Bese uma sebayenzile lezinto lezo bese i-stakeholder sisubmit ukuthi e-ward 45 ngenzile lokhu nalokhu nalokhu, ngenzile ama-street light wonke ngicedile ngiyi-City Power. Ngibhadale bese nayi i-works number yami, nayi i-proof ukuthi ngenzile konke lokho. Bese u-PR councillor before babhadala ahamba yoyenza i-verification, ehamba nobani, ehamba nebabiza ukuthi umhloli. Sinabahloli each and every department kunomuntu obizwa kuthiwa yize umhloli, inspector. Sino inspector la e-ward 45 uma ningazi
sine peer counselor, sine inspector. Uma ningazi, each and every ward in a counselor, in a peer counselor, in a inspector, umhloli, before babhadala. So bonke labantu labenza umsebenzi. But the whole blame ilahlela phezu kwacounselor. So sinayo upeer counselor la. Sinayo inspector la. Namagama awo ngiyabazi, angeke ngibagagule manje la. Kodwa kufuna nje ukuthi nazi ukuthi umsebenzi wecounselor kubethelwe ucounselor kodwa behind the counselor kunabantu asebenzisana nabo and labantu abagcami. And uma ukhuluma nabo ngasese abathi hayi sazi kanti ukhuluma ne-peer council kanti ukhuluma ne-inspector yase-ward 45 bese ngaphezulu kwalabantu labo bambiza ukuthi it's a manager. Omanager ini i-councillor, i-peer councillor, i-inspector balapha e-legislature. Bese ngaphezulu kwe-manager kune-deputy director, bese kuba ne-director, bese kuba labantu labo manje ba-reporta direct manje ku-mayor's committee. Lapho mayor's committee kunama-MMC. Lawa MMC la bantu bakithi labantu baningi njengoba sezaphe e-legislature, and bonke labantu umsebenzi wabo, purpose yabo ukwenza i-service delivery ibe 100% emphakathini e-ward 45. So ningathi hey mathebula uze kanjani aphushe ukuthi i-pick it up ize after 4 weeks izothatha ama-dustbin. It is because yonke le migubho enjengaleyo, all those channels ngiyazazi, ngazifundisa ngisahamba nenkosazana uPatricia Magubane, ngafunda ngabamba, ngiyazazi zonke lezi ndlela lezo. Ngalesizathu leso ngikwazi ukuthi ngiyi-champion lento noma ngingase-council ngikwenze ukuthi abantu bathole i-service delivery. Gama lenkosi malibongwe. Sanibonani eSouth Africa. Manje angisozokhuluma manje nge-ward manje, ngizokhuluma ngempilo yaseSouth Africa. Njengoba uyibuza Mambule lapho uthi bengenza example ngale ward bengilunga igagule. But manje ngizokhuluma ngempilo yaseSouth Africa ekade ikhona ngesikhathi samangisi. Zithanda saphathwa amangisi. Mina ngingafiki kulomhlaba. Nangalesikhathi sesiphathwa yini amabhunu, the Netherlands, ama-Hollands, from 1948, mawashintsha umthetho from 1954. Bahandwa over 1948, kwazothi ngo-1954 imisebenzi yabo yaqala yasebenza ama-Afrikaner, amabhunu. Bazodrafta ke manje i-constitution bebesenza ngayo ngo-1965. I-constitution yamabhunu yathatha from 1948 up to 1965 bakwazi ukuyidraft i-constitution ye-apartheid regime government eSouth Africa. Unlike le ye-democracy le esayithola ngo-1994, savota ngo-1994, ngo-1996 ngeyi-10 zikaDisemba 1996 eSharpeville massacre yasayina kwathiwa say-right. Lalela ke, uma amangisi athatha over izwe gogogo omkhulu bethu ngeyikhali babulala benzani, baba ne-constitution yabo, i-currency yabo ko-pound, ipondo. That constitution bokugqilaza umuntu omnyama abe slavery publicly 100%. Bahamba babona ukuthi no, izinto azibahambeli kahle, uNkulunkulu uyabashaya.
izimpi lezi ezenzekalayo embusweni ezweni South Africa kuningi uma ngitshela ukuthi izingaki izimpi ezalo le South Africa ziningi amakhosi ethu ningathi njengoba bawabulele or ashonile ngendlela ashone ngakhona la akhona khona alifulathela South Africa cha bayifulethelanga South Africa angene ke manje kumasipalati Mama Mbuli nabonke abantu abalalele eSouth Africa jikelele angizuchaza from kumangisi ngizochaza kusukela ku National Party iNational Party lena kumasipalati la kumasipalati eSouth Africa bebakwazi ukuthi barane iSouth Africa yonke jikelele ngoba bena province ayi4 kwamasipalati yonke iservice lento izo service delivery beyiphuma kwamunicipality lapha kwamunicipality kune manager kunama supervisor kunabasebenzi kunama clerk kuna yonke into then iprovincial ngaphezulu kunabantu balapha province abezayo bazochecka ukuthi masipalati operate kanjani ngale khundla zabo bakuzo bese kuba ne-national government phezulu nabo they had the 3 spheres of the government but bengana basebenzi abaningi lapha kwamasipalati bekungekho lento bayibizwa ukuthini i-privatization la indaba imfika yamoshekala khona bokungena i-democracy ba-privatize yonke into ba-privatize ukuthi uma ufuna ukuphuza amanzi uzathola ku-private uma ufuna ukuthothela izibi i-dustbin uzokuthola ku-private uma ufuna ukuya esibhedlela uzokuthola ku-private ba-privatize nensimbi nomnotho ne-minerals isco ebelapha eNewcastle bayi-privatize konke privatize yonke into ngenxa yokuba i-democracy egama democracy lichaza ukuthi intando yabantu yabaningi asilizwisisi legama shuthi abantu abaningi fanele babuswe ngabantu futhi abanjani abaningi isiZulu sithi iningi liyabona ubende isiZulu leso bese kuthiwa futhi injobo enhle ithungela ebandla uma le njobo ithungwa lapha ebandla ayithungwa abantu abaningi ithungwa abantu abafew bayithungela ini ibandla so ngizamchaza ke ukuthi imoshakale lapho umasipalati we-national government apartheid regime wawuna less yabasebenzi and more i-service delivery ebantwini besiphuza amanzi aclean noma singamakafuru besiphila impilo right a healthy life noma singamakafuru sonke i-health yethu just 100%. That's why namanje abantu ngaleso sikhathi abaphila ngaleso sikhathi leso sisanale endle on the left hand side esa enter yona singabantwana basesikolweni nabantu abadala ukuvikela izifo ezizovela abangazazi zovela nini. That end it was very very powerful. That's why bona namhlanje siphila size sifike kule minyaka lesikuyo with that end. Ngidlule lapho kwakuthi ke manje in terms of service delivery kuphuka ifastere endlini sasingayazi into ye-hardware. I-hardware bese kumasipalati uzoza afika afake i-window pane afake iphathi alungisele iglass lelo umnyango afika ulungise afake umnyango omusha igate afika afake igate elisha
ngokuba sasiphila impilo le emanje siye kuyo manje ebizwa ukuthi the quantum life. Quantum life kusho ukuthi abantu abaningi bonke babuswa umuntu lapha phambili oyi-1 onikeza service delivery angazi ngathini equally wonke umuntu. Into ekhona sonke sisebenzela emgqomeni oyi-1 kubudget eyi-1. Yilento bebayenza ku-National Party ngesikhathi se-apartheid regime. Amabhunu sasiphathwa kabi in terms of environment, ukuthi environment le ngikhuluma ngayo environment ukuthi in terms of movement, in terms of areas group ukuhlala sala khona. Kwakune areas group section ethi umlungu fanele ahlale yedwa. Uma umlungu, uma umkhaladi fanele uhlale wedwa, uma umndiya uhlale wedwa, uma umuntu omnyama uhlale wedwa, including nasemaphakini akumelanga umuntu omnyama ohlala la kuhlezi khona umlungu i-desk. Nasesitolo singathengi sonke endaweni eyi-1, kodwa umlungu nomkhaladi nomndiya bebangena endaweni eyi-1. Thina abantu abamnyama sasingena endaweni enye. Uma noma singaya kulama shop lawa thina besithenga efastereni. Ngokuba babalekela ukuthi sinezifo zethu, i-DNA yethu thina abantu abamnyama is stronger than i-DNA yabo. Igazi lethu linamandla ukudlula igazi labo. Bebangafuni ukuthi kube khona that relationship yokuthi umuntu omnyama athandane nani nomndiya, umuntu omnyama athandane nani nekhaladi, umuntu omnyama athandane nani nomlungu. Ngokwekansi kuzaleke enye ination enye njengoba basibafike nabona sibathola sivele sokunamakhaladi. Akhoso yini? Akhoso ugovernment wamangisi ngokuba belungu bathandana nani namaXhosa kakhulu e-Eastern Cape nakwezinye indawo ezinye. Sanda isizwe samakhaladi from Eastern Cape and Western Cape, Northern Cape kusabizwa ukuthiwa iKapa, uma province ayi-4. So ngizama ukuchaza lapho ukuthi konke lento beyenzakala, it is because ubunzima base South Africa, not just South Africa kuphela, i-Africa yonke jikelele yacolonizwa yini European countries.